Whaatalo whātu telefola Radio Samoa, mālo le folau, alo mai o talo o tai au. E le sao i le mawhauwhau o le pule nuu, le tala noa e minista o tōno au wala trainer au kilani, e au noa ma le longo ino le council. O le aso nafia tu sama reporti whaato ai loa ia Wayne Brown, o le wamai a whaato nuina e minista o tupe whaapele minista o fale, Grant Robertson ma Megan Woods, le kainga ora e tu sama nisi o polo ke ti whaapitoa. E a awhiai manofua ngai ui e train. Whai mai Brown, wa lava, ma e le talia ina le whaatonu mai e le minista e sau mai le South Island, o mea e whai i au kilani. Ma o lo whaatatau le minista o fale, Megan Woods. Mai sui whaau no le Auckland Council, o whaatonunga le malo o whaianga i le kainga ora o o se whaailonga, o le ai o se tali tonuina i le malo o le council au kilani. O polo keti whaapitoa o fuafua ma o lo sawaia a whiei awala train, o le vāo mangele ma le taulanga. Wa talo sangalo ia councillors a nga i le pule nuu, ia whaafiso ta ila li pale Mia Chris Hipkins, o le minista o tupe whaapele minista o fale, ia toe whaaui i tua le talo sanga se ia tala noa mua, ma paanga o lo langolangoina awala trainer au kilani, lea e au fiai ma le Auckland Council. Wa tautino le whaau no le matanga luenga o fale pui, wa mo o mia le whai o suinga le leie le ngata o le tu ai ngasi o manga o yaito ese, ai whaapele whaatautainga o tiu te o taitai. O le tali lea le pule sili o fale pui Jeremy Lightfoot, e tali e le reporti mata ngā me le ofiso suru whainga. Whaasino i le pulea ma le tu ai ngasi o manga o yai fale pui e se fulu ma le valu, i to tono a New Zealand. O le so engale nei na mafo mai i osa whainga na tūlai mai niso to ese le luawhelua se fulu e o mai le luawhelua tasi. O i tū le wa soli ai a ta tau tata soifua. O le uumio i tū lai lokai, le to tono to ese. O a mio, le mea ai, whaapea ma le lewa ai le o tala vai a pango tā. O le tū e whaanoa no ele so enga. O le oto e maua e le ia mana ia ele matanga luenga fautuanga na tuu atu iai, wa ta tau na sui. O se so enga wa avea maa vanua e toe fotua i ele matanga luenga maa o lo tua ia le pule sili, le lavo la o whainga luenga o le isi le mafua anga tele, na mafua iona le atoa le au nanga. Manuia le tūsinga i ngō le nei tausanga ewi e le i au sia le mawalunga sa tuli. Silia ma le whātesi 5 miliona tangata o le ua mai ato e whaafo i pepa whaatu mo le tūsinga i ngō. Ma o le tūlai 5 i le fiafia nānei e whaangatai. Malus fulma le iwa pasene le mawalunga o le tali mai o le atunu o lautele. Ai i tangata Pasifika e fitus fulma le iwa pasene, ai fitus fulfa pasene tangata Maori. I tangata Pasifika lava iana o ia. O se si itanga mai le na o le onos fulfitu pasene sa iai le tūsinga i ngō le lua fes fulma le valu. Po o le tūsinga i ngō lea sa matua i longa o na mawa lalo ai le tali mai o tangata Pasifika, whaapea Maori. E ui le au si o le iwa sfulu pasene sa mana o iai le minister wha maunga Deborah Russell, i lana saunoanga le pale mene o se taunu unga manuia, lea uo o iai, wha atusa le lua fes fulma le valu. O le masino mea o le tausanga fau, e amata whaalawi loa i whaai ungo le tūsinga i ngō le nei tausanga. To o lua minister o kabineta wanga i ai reporti o na onisi o tuua inga. O le minister o whaamsinonga Kerry Ellen, o whaalia wa yele popolenga ele o le leona tausilo na vā ma le au whainga luenga. O ni tuua inga o lo te ena Ellen, e pe o na tā ua le news app o le o le vā o le minister. Ma se tasila au whainga luenga na mafue no wha amawai lea tanga lue, i le silia ma le tausanga tā luai. E le i whaingo fia le tu i whesili o le minister na nafi, a o lea whaatu a fo i mailo na so mua na tiu te pe o na sa ave o na so malolo. O na onisi o a fianga tau le malolo ina o na mafau. Ai le minister wa onga lea sa nga i aiso enga, i le tuwai o na whaasa o ana whaamtalanga se i totono le mautafono, o le ua le whaamaoni a ina tua inga sa whaia whaasanga i a teia, e ui o lo o whesilingi a pea e sui o i tua ngai, ma ua whaatu ese ai le komiti whaapitoa al pale mene, le ana ngafa ma le enga. Whai watu i tala mai fiti, leo fiti whaamaunga liki i tua i lunga le social media, ma o lo o whaatalo sanga i le militeli, e nate pu le atunu. O le whaamoninga lea mai le minister le vai whafo whaapele ofiso leo a fiti ana nafi. Ma o lo masalo mio le sa avea mapale mia Frank Bainimarama malana pati le Fiji First Party le o lo o tu mai i tua. Ua toe talo sanga leo a ngai le atunu, a ole whaase e ngō fie ma ia to o le tai o lo o le leo na malu puia.
Tala le tua New Zealand o loo whaasolo pia nei so enga po o fea e sau mai ai nei reporti. Tala nao nei tae au, manuia le aso.